A šta si mi lagala da si išla na kavu sa Sandrom? Ovako, ja tebi pod broj 1 nisam lagala da sam bila na kavi sa Sandrom, ja sam na kavi sa Sandrom bila. Ej, slušaj, Snježa, vidio sam te. Čekaj malo, ti mene Bila si na pratiš. kavi s tim likom. Haha, ovako, na kavi jesam bila ne sa likom, nego s čovjekom koji mi je ponudio posao. Sandra me povezala s tim čovjekom i Sandra je otišla ča. Ja sam ostala dogovorit posao. Nemoj. Ja sam znao da Sandra ima svoje prste tome. Evo njega opet i Sandra. Šta imaš protiv nje? Čovječ, još sam dogovorit posao. Kakav je to posao? Ok, jednokratan posao, modno snimanje u Zagrebu za vikend. Para, dobra, laka lova i... Ja ne mogu vjerovat da ona mene gleda u oči i laže. I to koje laži? Jednokratno snimanje u Zagrebu. Što ona misli se ja budala? Jednokratno snimanje? Ma kakvo crno snimanje, kakav crni Zagreb. Pa žena se ne bavi s tim godinama.